gauzak ikusten genuzen telebizioan eta radioan eta gerota txarra hau, niri bihurre sartu jaten, benetako bihurre. Estamos viviendo una situación que es desconocida para todo el mundo. Ikusten zuz Gernikeko kaliek hilea, baina hilea. Nik enebean pentseko olako gauzarik, danok sarratu biko gule eta lan luzerako. Azkenien fakturak helduta egunero heltzen die, eta ja sartzen euro bat. Nik zabalduen bideot, bai ala bai, bai ala bai. Oin hobetotxu hau ikusten dut nik, gauzie. Ia jentik esteko erromes biurrei. Las tiendas que han cerrado vuelvan a abrir, vuelvan a la normalidad y que no se quede nadie en el camino, que entre todos lo tenemos que levantar, todos tenemos que arrimar el hombro y poner todo lo que podamos de nuestra parte. Dendatik iztera urbiltzia, Gernike lehenko moduen beste bizitzasun bat emongotzagu. Bizi zen duguna ez dugula astu bihar. Eta balore asko ipiniko guzela, erdi astut eukio guzenak, egunerokoan presenti hau. Geure artien lagundu behar garela, berton erosi bigula eta lortu behar gula da non artien ostarabe lehengo giroa lortzia.